السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Watukufu ikao Mwenyezi Mungu wajumba ni bakhti mnangalie wakati unu au mje mnangalie baada wakati rajina Mungu mhafadhini biidhnillahi ta'ala. Hon sima kazini kaudo myeshio harimu ulimwengu kamili. Sina wakati mwingi wa humrengani wakati au kanga mnona weheli ndio abo duhumjuza nukabanunga mihazini na wakati mwingi kamjanishia na fikra itoka uyonsi baada ya he urongozi kaudo na urongoa husuiana naye zitaabu zile mao entre ya hele si wala komorne le si wala maore anangunda abu kamjanisha tawjonda na leo amma hula wanana izunu zikaudo za kabili zijao Mwenyezi Mungu jozibita usalama na amani na urehma ikaye tarehe njema ya he dunia kamil yauonesa ujuzi wa ukaya Komori ibalighi akli wauonesa ukaya jana na ileo au yejuzi na ileo ngabo mkhitalifiano baina heze fikira za wanadamu wa jana na wanadamu walio leo. Watukufuti mambiano kansu mrengani wakati wandoho manamo amanga mina maudhu mbili na kanza nzitekeleze banu yararu iyonga mjoi ivira mbiyo misizoniyo amangi jokano wakati wa hayo biidhnillahi ta'ala. Na maudhu ya hadani ni maudhu ya husiana na diskurna yona si hale banu na mzee wa hatu zuki watu razida. Maudhu ya bili maudhu ya husiana na bunjilio la nzolifanyishia Komori harumu mji mtukufu wa he kapitali ya Komori Moroni la estime ujofanyiwa le 27 la mwezi unorilonu. Izo dize maudhu mbili zani atiwan na hummea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanjailie nitekeleze makalime kaudo ni ambao banua amani na usalama. Mungu yajailie haini mwanadamu ikawo dojo parisa ya mahadisianu ya yarenge he akli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yambayo ya yatunde he akli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yambayo ya yafikirie ho hayati wahe ya uyenshira ngwe midayo atajurna leo ekabani hangu ekajumangu ekaujumangu ekama na shewangu hakawandwa wabasa haina mwanadamu mutozalana akili haini mwanadamu wakati ya balighi akili ngeno wakati kao zenongo yaziona zo kazi mbili hata wakati kao do yalonu ngabwa wekao oraha kwa tina akili ya ujua ukaya ebanu ngarendo ndabi eban rilandabi shawandu khasatan wambia watanabai makalime kaudo ni ambao banu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wayangalie ho kweli wa roho na amuru ya nchi ya Komori na amani ya ukaya harmenti ya Komori biidhnillahi ta'ala. Huanza Mungu mtukufu labda safari raikabilinu ngaijoka do safari ijoka huja lejua liunishia uzenti za ulimwengu ledela unishia mbabe Komori ikerudo mwado la fuha o harmenti ya Komori biidhnillahi ta'ala. Au de kinyume ya yamu ekaye contrary ba jade zindwa jina ikao karutumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zifanyishie abu dusi kurendora yenti tarehi ukayenti iroro hazana Allahu min sharri dhalika walam tilindi liyetsena ukangeju parojua
ngamjelezo nandenge maudhu ya handa wakana baraka ikawo de anjilia bana basa yatsongeza narante hazi kaulu nloniyo nakabili ujani hadisi mbabin towe maudhu ya hangu khasatan bajirizi nji amma kabati mdia nishana rongowa shaizo mwana nyasirazi dazi rongowa leo ulawana na barua ya ibe au mahakama ya juu ikawajib nehenso shahidi wangu usini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala holi wanga sina yaqini ya ukaya araya zalwa araujo zalwa arasirie shiyo wakati lunun kabati mrikao ngubito usiku warahaye janjia harmaye rezo sosio ya jua andongo hindini za hijiri andongo hindini za shewa andongo hindini za mbajana andongo hindini za lawa na leo amangati undwe bakti au tundwe fursa yin ya utaha ni fereshei association civile ikawo do wajane fikra ya wanziale barua linu walibeshe mahakama ya juu na umwesheleziza ye mundu ikawo do yarongo abantu ukaya hakikatan biidhnillahi ta'ala ngowono aunga mmonao ya dunia ihali endao haukaya ekaye mahakama ya juu yajibu le barua linu heheli la tsawa iyo kaina ukalodo handani zijiriyo harma ulemengu haukaya ekakarto shele anai na mrejeze zero bobini za nyudariera wakana baraka mwangalie hamada hizo zimjili ya president wa Marekani yakaulawa ya jehenti wa imroji na ulu wanabasa batina utansa wa edati batina utansa wa umaha batina utansa wa umwezi nyi wastaarabu rahanami msomo rahanami zibiria Faransa na president kaodorlo na yo katerlo nuunu batina ubenu wa dati hali kadhalik batina ubenu wa mwezi batina ubenu wa maha sheika mdungu au mkaudunga abasa ilera ndaino uyo mwerema ze diskuruza uwandu wa wakati ya mahakama ya juu hizo ntizo zombili wabeleshewa le barua hilo hamanda hilo mwananyasi razida ya tsanganyia ne societe civile Mwenyezi Mungu jombani baraka ngombe ni jitihadi ngombe ni uwengwe wa ufikire nti ya ardhi ya Komori haukai ardhi ya Komori yumguka jebe ya Komori ije sharma taabu ya dahari shi ardhi ya Komori yoibe ho wanadamu jo wabe warmanti zinrojina isomo jezenti zinrojina zenda usoni me arimankia hindini arimankia umavu mwelewano ya ukaya hindini mide wanzo nike ujuma asumana wabudu au Aisha yone difference loni ukomori shala alhaqiqatan ekartara ngalize kweli wa ulemengu eheli wa buhema tuna msomo de heli wana wakomori wa buhema tuna msomo eshabakindi ni hatukomori dokaya si wanzi ya unafasia wa personnellement shasikaranza unafasia wa generalement yone problem loni yo basi ebonge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hautukufu hai ne irada ya hai Mungu mbani baraka ni mwandu mahenda mwatsansaua hata mawasili ya madaraja hamanda zinu hauka hindi gizo na faida mbili enazijo ujirile 27 shamisa mzunisha ole mengu kamili wanrikao wa ujua wahime wajewaida ilie Komori iyo ya handa bili hindi mwehansi ushahidi usoni mwa population ya Komori kangariko zao yararu hindini enazijo ujiria yedhamana ulone sukani wa hele garira pasho harmenti ya Komori enazijo mhunda shahambi waze tahadhari zonsi pia donc zenongozo zondaru desan permete ni mboshele ni marhaba
societe civili umawasili harma daraja za ustaarabu hamada unu mawasili nzia za ukaya banu wala warujuje wao nado wenye mahakama ya juu wao ujua urongozi wa abange sharibakia hindini ngarlindo le jawabu la hadi sharibakia hindini ngarlinda ole jawabu la mahakama ya juu shakar sulinda jawabu la presida wa hatu haukaya ebaruwa bo wenye mahakama ya juu kejabe wa beti salama ebaruwa ibeho mwenye mahakama ya juu na nyinga nyina dhamana ikaunga mwijua uka yo dhamana nziro haukanyide mlone dhamana ya population ya Komori population ya Komori wa msashiani shwara ikaunga mrejei hamara ya biluka ya le shwara ilo ekali ijiri mrenge ye dossier hena mnalazimu badi mwone sasa suruaza ya mahakama ya juu ya Komori umambo wandrabubira harimaye wa ulemengu kamili auwa kweli sha wakati wa ulemengu kamili ngondo waono kaya ai balarambi wokai mahakama ya Komori ya ndrabo notsa ya nuyaja ya kweli hula wanana zinu za ijiri abo mbaya madhambia hanyuma yafanya rango muda mlone ne piloti ya ribali ya harumalesi wala Komori hata ujowa suli leo abo mji hafadhi ranzi zenguo za kudima kama zivaya hata ije wasuli leo mawasuli ne bale barua hilo abo zisa mzifua mzitowe mabala makanayo wallahi alazim ekamwishia zuwana nyanywa mwambia leso alelo likazao ngamwendele yo gharima lebunjili yo lijoka ukaya biidhnillah ta'ala le 27 la homo zika odorlono watukufu ngamrongozo wandu waili basi au ngamrongozo karni mbili basi ya handa karni ya handa ni rongoza uhindini do wana mamiliteri ikao wao do wenye hifadhi ya henti ya Komori na nyinga mumkusudioni wakana baraka haina mrujone video hii ikao ye ujua mwana nyajaishi kao ngujo hadisi yenaye au ngujo mwona bahanu na mtsosa na ma registered mna paroli wa hema jaishi hoi basi ekamona ana ikado harma ze majaliko ikado harma ze majilisi ikado harma ze tuarabu ikado harma ze bali au kazo zote tianga mona nao mumkazile suala linu basi yalangali ekaye mwanadamu usikinyo ensi ya Komori ngujo elewa ekaye mwanadamu usikinyo mbaba hahena mzazahe wa mzaya waka jibirili ukaya wode majibirili woveha wemru ya jarare ardhi yinu ya jayalelwa hata jayambi ukaya ngedho amana wahe population ya Komori abungujo juwa udhu amana wahahe ekaha wasuliwa ne makalima yanu hajailia ukaya ye mwanadamu wa kweli mwamba imani ya ukaya vanu hansi wa military gendarme police GPU Allahu alamu shabanu njia hansi wa vanu ndoto wa roho shati hansi wa vanu nibirilie wanu watsoma jaishi waenshi harma amani na msani wakana baraka tekeleze amana hiyo haukanga mwininko haini mwanadamu ulio Komori harma masuwa mararu hata hayo yomane ikao ngujona mwana nyajaishi hamade helina zirongo ngamzirejei na mtwa registered mnamba biwoi atsangale diskuri yangu kamili na ila awe atikenaja niyo na angalie de moyinu basi ni mwambia oyo vanu kaya hewe militaire hewe jaishi wa ukweli wa haho dowone saze kweli za haho za weha tsoharima le zina la ujaishi na amonga wena faida nkuu ikawo huikabili ngendo yao uheze juu barahana huweza juu enda hii ewe mwanadamu waona wanadamu wadayu haki za hao wambiwa wabirilia watu wataabisha shawada hizi haki za hao hata wakati waridhi wenda zao homijini hao wenda zao homalahoni hao yabo za ubaki ya nini abongori nditsola president ujoka udunga uo ulona yele wo
ukaya kana ujua yafanye zojoka hanza afanye mahudu haukaya ngo mkontrole jehelu kontrole population ikao do wibirilia obo jaishi mwana jaishi ngawe na dhamana ku mwana jaishi wede ulone hifadhi baada ya hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shawede ulone hifadhi ya bili ya uhafadhi population ikao do wai ya atwire oharme masuwa mararu ya Komoro manama jaishi jua kama bani hao wanjiao opareni no wababa hao no wazaza hao wafanyao manifestation ngojuone maana ya manifestation ya kwa twenda wade rais wa hao kwa twenda wade mruhurumo kwa twenda wade yezo mana wahele jeshi la hao shangwenda wada iliye ndongoza he population ya Komori kamili waziona okangazendao nayi yeka hutaadie sharia manabo sharia ndashibi dukaya hufanya ndongo wambiwa ni mndu mzima ya maana hude president hawambio kafuma au hawambio ndajizi fanya ndongo za tuladi muzifanye jangalie wangalie ni familia hao haukaye Komori yontinti Komori ngarjula nao eba ya ekahuni unwa bo fulani kadha engo juo kaya uhafadhiha yenga wena yakinia ukaya mzaza wa hafadhiha yenga wena yakinia ukaya mwanamshwa wa hafadhiha yenga wena yakinia ukaya mwana wa hafadhiha yenga wena yakinia ukao mji wa hafadhiha nge ufanye zojo hamba ufanye bo mwana jaishi sheika ufikiri hujua kale onga wene kombinizo jabonati ya inu na himaba nuna imilale garilo niliposeo shahu jambia ukaya nga mjojuala we harme ponsaja ile garlinu ndunge hazinyindwa jina ebe hazinyindwa jina hiyo kuna kahonana na bani hao ya shinda yau kwa registre usiku akauwa fulani kadha wakauni uwa ya kaheno haeju eba ngejo kiria ramasi ya kekare ya jiso handuza ho eba ngejo kiria ya jise ya kekare ya jise o hamza za hawa umbaba hao au mwana shao au mrikao au mwanza au mali za hawe kao hutumwa katiminji hauzi paanga bomana jaishi abonga mubenulio wadhi hemba akili ya ulaba ya hangu haboni akamiti mndo nasoma shanga mwambie mwana jaishi kaya wewe de jotsongeza ye serikali ya Komori ishanji haukayanga muni kumfano bo mwana jaishi ya heze habari za biramali mzijuao batino tansauwa ni vumbwe mndu ele jaishi la mali de la rengensi ya hao lihafadhiyo population ya Mali he mwana jaishi wa Komori he mwana jaishi wa Komori he mwana jaishi wa Komori hukansi yabo haudunga ye mipaka ya hensi ya hao na shetiso shahaho ngisho na ngizo nizojo ufanya hula wana ne president kao ngo amini ukaya ya population ketsu ende namna ya kaula adhimuende siwa abonga mrejeni wambi ukaya president joka udunga hari mwa president hamando irulo nai ekahende nai ngawena waazma ya ukaya he akili ya hao kutotoka militari hata ike kutina permission ula wao bonze wa hadisi nema bani hao wajua za ajiri na serikali wajua za fanyi wa bani hao zito za haki ngozi juo ngozi ono shua ngo shua zise ukaya ngambawe matso na dunia inu yangai Komori yangami na abojo ka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yanamu wala yamutu la yanamu wala yamutu ya mtukufu wa Mungu yekasi uwa wala yekafu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yekabu wanadamu ngamomba ukamtuona Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngummononi arahani heli mjiwe na ohema tso ya hanyumani kiwaje ebonge mwana jaishi ngamla tsoji hau utukufu wa hutukuza ukaya wewe de ulone hifadhi ya hensi ya hao
hema na jaishi utifanye ndongo za utsongeza yentia haho yaadhibulwa hema na jaishi utifanye ndongo za utsongeza yefamia haho itaabishiwa mtaabishwe kawo ngojo katarehi hema na jaishi wangalie za ajiri branzudo wakati mlone yeziyo oharimwe mijimbali na mbali wangalie za koreksio za fanyi wa wandu mbali na mbali harimwe mijimbali na mbali ukaizozo ujwa ujiri maudu hema na jaishi hwehantiwa yabo uhafadhe population ya haho hamara ya raru haukaya eka urengezezwa mana zao huhafadhi haina mruwa humuhafadhi basinga muhule biyo na Mwenyezi Mungu kai guvernemejo udunga yabo wallahi hata wallahi ekaya tsujoka anordro ne population ya Komori hauri yawe mwanajaishi hula wananizo wafanyia ya mrikawe population ya Komori watabi hao naye wawambao nsujua batishemeza wakati mingi notabami wapeu sende hata wakati tirongwano goza tuladhimu nzirongowe tirutadi titahasama ho wandu kaudo na warongowa ya tuladhimu ni warongowe shayeza jaleo mwanajaishi wede ulone hifadhi mwanajaishi wede hondo warotenti ya haukema politisie jeheli neshia mwanama mzuani juzi banu yakaurongoza jana mumasi yakaurongoza Anisi Shamsidi hamwambia ukaindi ni hamwambia ukaya ye presida wa Komori na mjoka balange na presida bahe umtarumu na hizo dezekwedi kama najaishi wanzo uishilie presida utarumulwa ni presida mananya abo huro 20 yaho hasibabu mndu mzima ikao kana ubaki jeheli nsojo baki kana ubaki jeheli wo mwanajeshi nsojo baki kana ubaki jeheli wo gendarme nsojo baki kana ubaki jeheli wo polisi nsojo baki hewe ye dunia ngasi passage narendeze mbiyore hensi tarehe njema na ze tarehe njema zikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uziliba hawinji bo majaishi deze tarehe wa ihantiza population ya wanadamu wenji hauka Mwenyezi Mungu de mwenyu miliko ule mengunu ngamjo mtoleni mna hadisi mtiti yenye ujua mru yaba mrumba indu ya hala yenye ujua mru yani kamruridhikia hala eziliba zake mruo emjuo kazo kazinjira hana mru mswalihina na mjuzi sema na hindi bwanadamu mana hindi ni mru ya auni mwanadamu harma shahula yendo ya shilawe shenzasho ya honda naona fadhila zinjira hana mru mswalihina maanahu yeswala ila amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya yere ya wanadamu yaifanya kujonda zetanafuza hai atuifanya kujonda zetanafuza hai amma ho saidi ya mwanadamu mbeshahula yale Allah Subhanahu wa Ta'ala uwode mwenye riziki uwode mwenye ruzikia rangu kafiri rangu masikira rangu Islamu rangu muhu rangu mtiti rangu ulo hombani rangu yala uharme ardhi ai eba we mwanadamu waje warenge nguo ya Mungu waifanya waivaya hanjema eba mrungu joka kawangalia hamatu ya khairi bo mwanadamu iyo de maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatukuza ukaya haini mwanadamu nzao rehema zinji na keharma amani no wanadamu yakao yenao khasatan habori joka mwanadamu yekajuyeshi wakati mnjibati no kahali basi hewa mwanajaishi hewe mwanajaishi ngowono ze taabu ziremao harima yensi ya hao ritsende hule wa mwenje ritsende hule wa maji hauka mwanadamu yehula ngehaba kinamo hajopata mwenje mwanadamu yeunwa maji hakana sante ya ujua ya hime ya dunge pare mwanadamu yeuka nezenongo izo zombi ili baada ya halamba hindu eroho ya tulili yange hajo afanya afikiri nongo za mwenje afikiri nongo za pare afikiri nongo za lekoli afikiri nongo za maternite afikiri nongo za lopitali
shataki mwanadamu ya taabi hao ne hula ya hahe aweza dunga bozo mtipia iblis de ajoa kea emonge habu mjua ka iblis hakika habu apasho harmeti ya komo ekangara mbawa verite haukarambio no soma ukaindini ye akhiri zamani ya wanruiyo siparo yamba harumaduskuru ye akhiri zamani ya wanruiyo badi yejokana pichuso ugoroso ye mruo ngujoka urendaje la ilaha illa Allah ngujoka hulo wanadamu ya watie hari mwa uzingamanyifu ya uwazingamanya wadunge shetani wende warore na banunga mjua ndongobo wanadamu na mbwema tsoe hanyu mwangalie wallahi tallahi ekai heli Mwenyezi Mungu ya rongo harume Qur'ani ya randio kaya na mniabudu au msina abudu izo problem za hanyu shahidi ni hangu mibona bangejo baki ngejo baki ngamu mniko nina mfano mtiti mwangalio harume mondantie ukaidinia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nganzo itukuziwa na weka dini hatukuziwa nganzo bake imani amtumtolani na hadisi mtiti abaka mwanamshi wa Marekani habalie mwana hengwedo likodi habiri karibu na msihirie Sheikh Qur'ani yasomanu wasalio swala ya qiraa ya haju jejo mkinishe kio basa salati al-maghrib ula wanane zelera ulioka zelera za hatuni za hawozi zo khitalifiana au ngejo mkinishe ke salati al-isha au ngejo mkinishe salati al-fajr basi mwanamshi wa Sheikh Qur'ani hiyo elera ndiyo uyo habwa msira njia hula msirini hamanga mwanzo ni kemi nanyi wahabalia mwana wenda likoli na wewe Islamu mwebuwa harumaze Facebook zangu ngamjua uona msijomanga mwamboni rabu iyo dalili hanani mwambia unukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nge capable wa utukuzu Islamu wa hahi abati Islamu na mtuka uyonzi sheya jokabora enge mwanadamu usaidia wa Islamu tukuha majaish ngamwana weza jirarmenti yanyu ka Uislamu udabanywa pia haina mndu akaurongwa kalima la Qur'an haina mndu akaurongwa hadisi ya mtume haba madausiwa ni mwana nya Islamu hamadaye majaish wanyide mlozo mana heza nongo hizo ekale 27 kaljabira amani hasibabu ndani haya mfano wa bilinga mwamboni hadisi enga mwana ule mengu kamili kabati mru yakawuyengwa duniani jamrulo na ndevu kabati mru yakawuyengwa duniani hama mrulo na ndevu mara yararu kabati mru yakawuyengwa duniani hama mrulo na ndevu ayo hindi iyo suna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankuu kabisa mengoni mwezi suna za hemtukufu huo bwana dama Islamu mnaangaliao na nyinyi mjuka mnaangalia pre ele waifanyi haindi ni ndevu hafanyi hamodi haini mwanadamu tina ndevu abasa wakati wangaliwa kati wa klasi yenga mjua weza tataya umoni neze ndevu zila au kamtuzi juwana dama Islam na mwe matso ya kweli ondoka na baraka mwangalia ulimwengu heri wendao abo ngamtarajamu zinji ili majaishi muelewe hizo zijao wakana baraka ukaya haina mru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamtukuza uo mwanadamu kajihumbungua na ini mwanadamu mtukuikao Mwenyezi Mungu hambungua mwanadamu kashindi humtukuza epentre ngamwambie ni hadisi ya Jirwar Mwensiahani nimwambie ni namna matalazu mtiti ikao Hajirwar mumji mtukufu kaulo nazaliwa majeshi wa Komoro na nimwambie ni hadisi ikaonga mwijua mwiyono Mwenyezi Mungu jejelia mji mtukufu bakine sharafa ya hao insha Allah Ta'ala biidhnillah Ta'ala namnambie watukufu guvernema ya hiya harmalesi wala Komoro lau halali la paroka na kilibrombi yoka na kilibrombi shayoka japaro tumba mpaka hata irongolo hau uchafu
irongolo haujewiri eni alaha hatu itafada kaijaparo kiri ze guvernema hizo ngamjo mnanuliani baadhi ya guvernema mbili nizi esheleao mimi haukaiza birasi kauzishia haukatikana mama mishasho wakati huo njajo shida neshelee wanama majaishi na mbwe matsuhanyu wakana baraka mbweze akli za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbanizo mrumie misomo ya hanyu mairumie maisoma mwamenya kaiza wadaza hanyu mwamenya mabuku ya wababa hanyu mwamenya mapesa ya abon mazamagari mwamenya mapesa za abon mazalo hoteli makaulala au nyumba mwakajiri wazo rekado dani mwekomori rekada bonze mwekomori msikubali mwadalwa majeshi wa Komori msikubali mwadalwa wakana baraka ba hadisi na mabio nukanga mwambio niyo ya husiana na guvernema kaya ekamwa tukuza mru ya ujua humbungua na kabati mwanadamu ushida sukanga mjo ushida mtukuza ya mrikawo mungu hambungua paske banu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikavungua mwanadamu kana ube hamalaika javungua mruo na mfahamu kana ube hamalaika gutso joni pua ya upwebo Abudu ya upwebo Asumani ya upwebo Ahmada ya upwebo Fatima ya upwebo Maryam ya upwebo mwende mwavunguwe mruola wakati ndi uwo wakati Mungu yatukuza mwanadamu yetopua wanadamu wala wansho wane mruola wamtukuze mwanadamu ebonge majeshi na mwoneze rongo izoro kwa baraka ukaya hindini ye president ka wodu ya mwansini ya ukanyima jeshi ngamina yaqinu kaya ni uhadisi nyine wakati mwingi shantujua Allahu aalam zo muhadisi zenyi wengwe zanyu ngizo na yakini ya ukaya haina mrungena ye realite ya ukaya president zo yaje hutuba ajarifanyia usima military jana au juzi c'est logique au ngodo tor ganyina za akili za hanyu hakaka mjajo ni kiwazo amana za ubiriliansi ebonge nambimise ukaya ye president zo yarambia rifanye awe muwaile jeshi zo yarambia rifanye eze hasaranga zijoka umjilia au ze hasaranga zijurijilia si majeshi yeye mrujoka uhea haju ya rongola ndaye yaripo arafanye au ndasirafanya iyo yabili baada huyabo wewe ujorenge decision yabo jeshi batsino kaya uhadisi wena mwana nyuo omwisema mwana nyuo ndio ubale yo kabala alimadingo zafanya ngo kada haukaizo dele taabu zilo harma le jeshi leo sukaba nikarsumu leo nukanga mwanzo mhafadhensi yanyu shamdo mzima kana ushinda hafadhensi yeche ngarelewa umbabiyo ukaya kamna na nyinyo mlio harma zeka za military kabatsulo na confiance na mwana nyaranzi yamwambie siralo niyo ya jwanza ifanye haurele ya hero ula wananeze roho za military amandanyi ikawa ngamiziwa bila haki ebonge hautimize mahadisi yangu wa homa namo ngabo maudhu mbili lazima mzendele mbio kabla rahane jatimizi ya ukaya uo Mungu ya mbungua uo kamna ushida mumtukuze bo majaishi na uo Mungu ya mtukuza uo kamna ushida mumbusisebo ntibo majaishi yabo ngamanzo nimwambie ni noba nanzo ni wasili henyi majaishe arika naliso alihimu akili mumbuli hatole roho akaya wakati huo msuje kanganya wata leo Allahu aalam redirijitsa arika na tajiri Ahmed Abdullah Abderrahman haja tole roho na wandu wao waili mndu mwenza akili na mndu mwenza mali harmansi wandu wao hafadhi warahana tijindini wandu wao hafadhi warahana mwana wandu wao hafadhi warahana mamiliteri wandu wajua faida ya mndu mwenza akili wandu wajua faida ya tajiri ebange ni mamiliteri ganyina dhoma nezo mbili ribakishiwana mndu mwenza akili mzima harmansi ya Komori Abudu bana nzoni waswili haukaza kifu ema hadisi yangu na nyondo kwa namo Mwenyezi Mungu muhafadhini mjailie kenyidio mlio asbabu ya hensi hiyo ihafadhihe
riba kisha mru mzima mwenzake ilo arime Komori rekanga mumyengawo rekaka tsumyenga namfahamu mwani mru wabakinamo namfahamu mwani mru wabakinamo societe civile wakana baraka namfanye jitihadi ukaya mru wabakinamo mtijodo amba ai enge haka hajo kajao enge haka hajo fanya jao haina mjoka urenda zonti pia hewe na mtieni ya uhafadhe mruuo na Mwenyezi Mungu aje msaidieni batu kaikamtieni yabo Mwenyezi Mungu tojozifanya zo manzao haukaya hizo ndongozi ilo visible haheju na utombole ya shaya ezo amana ulo harmenti ya Komori ukaya hewe utehetse Komori haruma majitu ya dahari utehetse Komori harima majitu ya dahari bo president wa hensi ya Komori aha ukaindi ba wakati banu ya akili hani swahidani Ahmed Abdalla Muhammad Sambi ezitimbini zishia ozipangi hao rekanda wanawaisha ukawaniko abundu kinatijindi ni wala maurengo ajawo yiho rekanda wanawaisha ukangwa jugo fanye hila rekande mahakama yabe yiho yebarua ya societe civile yabe wa mahakama rekandi zo wahamba na huona nizo oharimwa yeshe ninku ya televizio ya Hemondi ekamtsoshela na iyo parole monde bo Azali Asumani mwana mo Azali Asumani kurungwa makalima mailo harmaye e journal du monde e makalima uyo maili ya dunia kamil e dunia kamil haina mtu mwenza akili hajua kaya kutsina experience ya ubali ya Komori hajua kaya ya manipulation ulo nayo ngo manipulewa ni bani hao au mwana hao ngo manipulewa ni mwana hao bo president hema kalima uyo maili ele kalima ila handa ukaindi eshisi sawa ndo parendo ukangondo wawane ulawana nezi ijiriyo au ngwendo warongo uka ezajiriyo harmanti ya hao wabo wayo zote haki izo mwanadamu yetu kama na mwanadamu ruari lo tsamba ukati koza unjushe banga mkozo haini mwanadamu ya ralo tsamba unjushe banga mkozo na banu bukaba na mwanadamu utso naziri sawo bukaba na mwanadamu utsina matarajio ya hahi bukaba na mwanadamu utsina uvu niwaambia hadisi monsieur le président kwezi ya ujua mwana ya ujua hani kwa bele nguhamo she position ya kanio ya amwele bele yakaumjibia mzazaja mwa wakati undaji lelane ila uyo hamshaje wakati ndojina bavujiro jine kaye mwana wola uhamo lebelelila katsupare basu ya lazima ipare basezi jiro yabo yokaindini ye kumkazamanyo mzazi lebele Azali Osman kurongwa kalima ikawo bitukiza haina president Hamanda uye ya handa bitukiza haina mwanadamu mwenza akili ulo na moru wanensi ya hai litukuza litukiza haina mtu mwenza akili usikini yoye Komori ye makalima ndani yo maidi ela handa kwamba ukaindi urongwa zinji shaizo dezaunishia zilo ajali mai Komori au joka ukahifadhi ya he Komori de makalima yo maidi nikamala hamla kwamba ukaindi uzisome ngoni mwe ma journalist ya habari ya usu na maore ezo hamba ukaindi kwamba ukaya balela tsineliza kauladi muzijiri shabala tikofikiri ngwa tsingu wabaize namna lazimu ila dingwa wabaiza wabe ya Komori shakoje jojo zitangaza kwa television na radio kangu afanyo ngo ilo panda la aibu kula uyeleka kana porobangu uharima haini mwanadamu mwenza akili sido Komori bai haini mwanadamu mwenza akili ele kalimela bili wamba ukaindi valeka wandu wala kwa jahunu na lejiza wa jahunu bali tina unda zavoti abo wisahunishia wala wandu ikawa wauremeza dabinuka ya ngawe president wa Komori shangawe harima manipulation ya mndu mwanashi waho umanipile
iyo hata manazalo abasa kutujelewa zina ngoyizo ye wanu watsingojo kaharma humfa bahodo fikiri voti ba ustadi Azali Asumani baada hizo ndizo ndo rizambi al-Imam Azali Asumani baada hizo ndizo wajibu wao ni waanza rizambe ngarjo zamba nori profitira mbizo aziriho zao al-Imam Azali ema kalima yo mailili yalo ajalaha na balango shele yonga mhoshelezo hamara yararo ukayalim madiponzi hawambi ukayindini wa usiku watushe wa mjambeni ula ujita unoka kuja zijua usikundu huo wani kwa uprezida wahe ya Afrika siwambia ukayindini siwambia ukausaunja utamboni na mtatsauwe bazi arshavungizo yabo na letambo la unjia kuna ushindo litoa bwa Azali Asumani haukao mjiula ulowa komoriwa stehiyo mjiula ula kwa tustia sababu na makabaila rani ya makabaila ula kwa tustia mjambeni ula sababu ona wandu wenji rano wanza wenji benika unandu wenji rana moroni benika unandu wenji rana mkazi benika unandu wenji rana ikoni na jama ikoni na ihona iho watukufu watukuza huo mjiula ulango kutukuza hasibabu Mungu de yawani ado banu bokaya Azali Asumani ngamwambio hadisi wambeni kwa jaka wa homilia mihono mili ensi ya Komori ukarma tranquili wonda awe Azali ya wakati waje wairenga handrabo wambeni kwa jaka ukaushia wa hukaushia abo ngamazo nwambio kahindi haina bahanu baliyodini na haina bahanu baliyodini huono mwiso ukaya umjambeni ye mazwamana wadini na wavumbwa banu handani huoneza wahunda zinsikitiza zintabisha shabi idhnillahi ta'ala wajure je plasini haukaya wala wana wambeni wasome ya harmo mji wambeni no wababa wa wazaya waudu watukufu wambeni harmadini na dunia a Muhammad Shafiu tiliyaka hube wasome yenda alili ataki Abdul Karim bo Azali ngamutsimbuliwa baha kabla raha ezjoka huhunda za kabilizu jili yao zeja ujilia yirudi ma militari ni hadisi yo mina waone ukweli wasitaabishe wananyao le 27 la mwezi unu iyo demana nutsimbulia leo yena yezi ikawo kaitina uamini funu mjambeni wa uamine eziyo yoke shinduka na kilibro bowanyi maprezide kaudo mjoka huja baada ya woi haukawe ngujolawa ikalewe kama udu ikadushao kama hai kama amile kama amiraru shana mfahamu mjiula ukaula ula koja tukuzwa ni mwanadamu o wanadamu watukuzo mjiula wala wapulwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watukuze wa mjiula hurememi jimi njibo ustadi weka njema Jabu Ahmed Abdullah Muhammad Samia kana kilibro njema ya Komori wa mkubali wa mnikayezi ya kilibro ya kanjema wambeno tuparum tabisha ya hamami ya tuparum tushe Jabu Muhammad Taki Abdul Karimu ya kaniyo wa Komori wa mnikayo ya kilibro ya hemru wa kanjema hakautabishiwa ni maadui wa he Komori riwajuao Ahmed Abdullah Muhammad Samia hatilwazimu vingiliso nema tajiri kaungari wajoka wodo hadi ya hensi hiyo Bwa Azali Asumani ze tarehe ngizo hakimu yeuna ngalilie yeye zia Mohamed Johari Said Mohamed Johari ekana kilibro yaka ya nyongoha iyo ya handa unangalilie yeye zia liswalihi ya jatsumu za independence ya Komori yemekana kilibro njema hata ijelawe basi henyi mjawe henyi mjuka ujamregezi yote ene na mfahamu akana baraka baba numrungu ya mtukuza uobo kama na mrujwa kumbungua Mungu ekari aminuka kweli banungabo mruri ndeso ngabo mruri ariho ardhini ngabo mruri kontroli basi na aminuka uweka hatu kuza mru uobeshe dunia kamili sanganyiha
wo kwa shindu bungu waye mruo. Basi President Azali Assoumani ne mamilitari wa hanyu ngamanzo ni muni shenu kaya omjiula ula ukawajali na wandu wenji wakauladimu wa waswili mbali. Na mnambie mria paroji presente mwana mumbeni au mwana mshimu mbeni au Komori utona mnashoni ya biroha mumjo mbeni wakauti sinanga mjo subiti nilabe amin ukakauti wa harme Komori iladi mana waona ushangavula wajiri waona nizwa mbeni wafanyia wala wandu ikaudo wabalia wenda mbeni wakaanza wabalia wenda mbeni. Azali Assoumani zilaka zija usoma na ziusome basi mamiliteri wakarabaraka aboti kanzani mwonesene wadhu ukaya uo yatimdengena no tajuka ya mumbirilie waeche mranti population majana mararu zangamia yatimteni manipulation yokaya manihane mjibane na mhafadhansi ya hanyu mamiliteri na mbirilio wa dadza hanyu mamiliteri na mbirilio wa baba hanyu mamiliteri na mbirilio wa nashewanyu walindao wajibarezikezo maana hizo mjemwarithishe zezo maana za uhafadhansi ya hanyu nge wakati ula mjemjusa shaitwa mkabilie mrulo ne manipulation ya hensi hiyo boma military banga mjoshira fanyiza ngo hizo jabo zafanye sarmansi zirojina ngamjo ushinda mwane nensi itabisha wensi hiyo haustarabu haukai Komori yongiyo na utizinji matajirane ensi kaodo mwambani yumanzani wayo watahawe ensi hiyo na watu wa baraji hasababu indini hasababu de madini yaliyo harmensi hiyo ramio kakaratina madiatu sa yole wonge joka ukaye ila reshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anti zao harme ardhi ya Komori ngejuki ajali me Komori basi nyima militeri nyile mjuko hafadhi Komori mhafadhi ne reshe ya Komori Mwenyezi Mungu yai hanti za harme Komori nganyina gashi nganyina gazi nganyina sharbo ezinizo ule mengu kamil kabati mrutu utajaze na huizu zondaru na mbulie gawa ya jarenge yenzaye mbakabo mdole shaye bala rifanya au na mhafadhi ya hanyu mbakitari khoharme mondantiye manaka mno bakitari harme Komori ngamjo bakitari khoharme monda antiye parce que mondantiye kabati manada mutsujua ezetabu zijiru harme ya hanyu ya usena na politiki ne kadi politiki ya bonze rekadi politiki yondani kabati mrutsujua zeno hizo na wandu wala dimwarenge gara ya hensiyo ndani ma military nyine mwana dimu muheze nsiyo hauka president ula ya hansiwa na population ya jene se mipaka ya he population haja baadhum ya hao ntusema do yulo leo zozani sarango ava manipulation yenenda hoenda ta fantaha basi mimi alimadi ekanga bo ambao kayanga bwandu ni kwa séjour za 10 ans séjour za 15 ans séjour za 14 ans na wanikiwa shemimi wa Komori uwezo wa matoa hangu bando banu sambiata wao wa Komori namfahamu zi akili zanyu na zibu ya ukweli wa hazo banu sambiata wao haukasambi wesa julwa ukaya uoe kange na mo ekati naye shamwana hahe ekati mwana hahe shamanzani wahe ekati manzani wahe mndo parti wa hahe ujo kubala dunguza fikira za mruo desjo tongeze ntiyo ikau hebo wa Komori hautimize makalima ya hangu abodo bana kanzani wa Swidi abodo bahanu na kanzani wa Suluka hewe Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yatidhulumiwa baiti yo kena uheya wala kena uparoheya na abo ndo lono ujitihadi ya uwani ya mruo ya hafadhiye danyima militeri na wege mhafadhi na mjokabo nga mumta wa harmeti so cha umriani tsena vanyu ekamrwa parti wa hae ekatiwa parti wa hae ekaparti nyiro jina joka urengeze apre haukawo sabonti wongu jo sabonti shantu jo andini iyo siri ilo hamungu na mtume iyo siri ilo hamungu haukamitiji
zilo ifubani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de ujue inna Allah de ujue nini mafi sudur de ujue zilo hozi ifubani kwa wanadamu shami meza hangu nimwambia oni hemba akili ntitina yenshiniyo rango mzalihani wangu na baizi akili izo naona hateje wasulileo ensi yonge lazimo ihafadhiwa ni mamiliteri shaketsu lazimo ihafadhiwa ni presida haukaka na ushida ihafadhi haukaima presida wa ensi hatu wona nzaya ima presida wa ensi hatu wohu hanjizije nafsi za roho za hao mapresida wa shashi do wanziza wa khairia ensi wao wa shashi na nyimu waonokaya haini endo wanziza khairia ensi hiyo wallahi alazim deka kaharma amani shayini mrikao ngono zimbio za nafsi ya roho ya hai habadingwe population wondu woya tabishwa ya nikoze television halafu wa saa kabo juu hakane telecommandado mgide enda gauche enda droite leo ngondo warenge president malaka enda haurenge leo ngamwe na renga au haundule patola mapesa ya lunjili ya ngondo yali angusa ende alirenge yeo msisabonsa mto wa amri bavuni haeza mra jina basi hewa komore banudo bahanu ye komori jo heya au banudo bahanu ye komori jo usiha banudo bahanu ye ulemengu wa mlida unukaya ye komori para maizi ngejua ulemengu helu liyo au banudo banu ulemengu wa mlinda unukaya tujurunga ni harman sinzi nga msiu awo abongeze akili zibakinani mabiliteri maudhu ya hanyu daiwa karabaraka na mkubaluka ya uo ya tukuziwa ni Mungu wanadamu wote kana makalima mema ya humtukuza uyaadhibula ni Mungu wanadamu wote kana makalima mema ya humbungua na mwangalie mapresida wabira hata jeure presida mlona leo presida yala pizo haupeurangu hawinjindo ye presida safihiro hakundo ye presida rangwe mapresida wabira hata jeure leo mtsoma doibahi na mtsofikiri nyima militeri abo ngamjonde resulta na abo ngamrejeni mwambinuka ya nyide mloneshe we huu haukaya nyide mjoka urinditse president joka uja ye hatswane population apre abantu na abo ikaija gracia hanyu wallahi alazim ike president umtojo mkumade wallahi tallahi ike president uo joka nsiabo atojo enda hezi amri za nyuma military haurele yazinu mafanyia woi hautimizi makalima ya hangu Mwenyezi Mungu mjailie ni khairi kutsushindo zizia wa mmono ezizie he hanywa eka kutsushindo zizia he hanywa etso zizia soko zero basi wakomori ya rabbi ngo harimo kaindini wazirongo he hanywa haukao shida wazie wawane na puissance du monde ngiyo na ushashi notsuka kwa jajo shinda sha ngabo maarifa baina ya hao na wao ya rabbi abange Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ronese kumfayakun ya Allah ronese kumfayakun ya hao wadada hatu ni wababa hatu ni wanashi watu ni wazee wa hatu ni mabani hatu ikao ndo wajusi ya upareni hauda ili ya ensi ya hao ikao wayona wakawa dhulumi wayo Mwenyezi Mungu jailia wandu wao washiro malahoni hawa amani na usalama watino kawa kamzima koza watino kamzimare mabunduki biidhnillahi ta'ala jailia ya mamiliteri ikao ndo wabiri lao serikali ya Komori wabiri lao ne population ya Komori Mwenyezi Mungu wabe imani ya rabbi wahafadhi Komori waoneze bizajiro harmwe Komori ni hako bahniliyo ya rabbi jailia mamiliteri wa Komori ya Allah wajailie emio ya hao waone baina ya he serikali na baina ya he population waone ubanwe haki ya kweli liyo waidunge biidhnillahi ta'ala waishangirie ya rabbana jailie ke Komori tabi hao Mungu hasiba bude mdu kwa halo yatende ya usukani wa he Komori kweli uono ya rabbi haukawede ujuzi loza ghaibuni sikartu jorongo haukasinga sihono ngasimato shakarti harbe hadisi lwao wala karita harmaze malizinja warmensila wala karita harmaze dhahabu zinja warmensila wala karita harbe mikataba inja warme Komorina shazonti pia ya Allah ngozi wono ekango wono ya rabbi ukaya ya imamu yatende ya jamaa ya Komori ya Allah ngono kangwe deso ntila nai Mwenyezi Mungu msunzuhuse haina hailu jowo na maswilaha
wenga wena strategy zinji ya Rabbi ikao kabati mwanadamu zijue katindawe we kumfaya kuonu uje ufanye zuanzao ya Rabbi ya Rabbi. وصلى الله على نبينا محمد. Mwenyezi Mungu rehemu wahafa, Mwenyezi Mungu atebe wani jailia mawali wala harmansila wa wani ensila biidhnillah ta'ala, jailia maulama wa wala liensila, Mwenyezi Mungu jailia maulama wala yezidu ikaudu azibe bangamina yaqinuka ya Rabbi wa hera uzidu anza yezatiza hao ya Rabbi watakabali yezidu aizo ensila iwonele juwa lingohi bangamina yaqinuka Mungu kutsiradhi mwanadamu uliona akili ya anshina ibu Mungu ngamine yakini hiyo habo nazisoma ukaya mwanadamu Islamu uloni akili wambaye selili ya akili ketu lazima anshina yo harma dunia hii ya Rabbi ziselili za akili za huwa na wakomori ngazitingo manipelewa ni bani hao ziselili za komoza maislamu wa komori ya Rabbi watingo hunda mra wa manipele hasibabu sumuni na sumuni kao huwe hatiza wereshesi yao ya uwalela bo Mungu baada waribe harmenti ya komori ya Rabbi kujaribe hatu jezatizo la jina watso na zino walonisho shahaina mrumanisia eridhiki kaodo joka umbali warwe ardhi yao ritso ujari unde mrikao utojari renge yo basi anzenzae ya Rabbi engo kali uradhiza ngo izo bo Mungu ngo kali uradhiza ngo izo bo Mungu ridhulumihe ya Rabbi ngo kali uradhi yeshumesha hao Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ulawana ne namnari mjuao au ulawana ne namnari muona one makalima ya hai eza sirini wede uzijua baina yao naye jaboko eza sirini zangu wede uzijua baina yangu nawe ya Rabbi ngoja iliyo shube shao shila shadibula hata uparabanu ya Rabbi hafadhi mwana wola baye mwana jabullo mwana beishenge na wana na wajuhu shaye mwana jabalo mwana ya Allah hafadhi Muhammad Abdullah Muhammad Sambi Mwenyezi Mungu hafadhi na salami Mwenyezi Mungu hafadhi na wananya na sasa wana wanzuani ya wote harma pilizo ya Rabbi waniao wana wahenzuani ya Allah Mwenyezi Mungu fanye kumfaya kuni uhafadhi wanu wao isharishaho wanu kaodo wapulia wanu wao Mwenyezi Mungu arijize sharishaho ya Rabbi Mwenyezi Mungu jailie kangwa muazma ya shari shendele ya umana mkomori ulo na azma ya ujuanze komori ikehindu Mwenyezi Mungu jailie umrejeze mndu ikao do ya raeshari hisho shimreje iwai nane mrikao wodu ulombinga haukanga sina yakinuka ikomoringe tarumlao yamba ngiyo independence ya Rabbi no ikomorike ti independa jailia ya mrikao ngusaribio wandu wa komori wa adhibenti ya komori Mwenyezi Mungu sodombele shazali nziro zemhunda ya Allah mbeleshere zali nziro yatiesha utranquili bo Mungu vahe jehele komori choisha utranquili jailia mru taabishe komori baada ikawa itindawe bo Mungu ulawana ne maasiri yafanyao haukaizo zonti pia lazima nizimele dua ikaya no maasiri yafanyao bo Mungu dia atabisha zinguri hafadhi ni zinguri samihi huwa ni ghafurur rahim ikaya no manipulation ya mwanadamu Muhammad asi ya hahe Mwenyezi Mungu jailie mtodo ona nziro jodo jirarmenti ya hai beishenga siho ngarijo ukoza jabo walo iho waju walo hatu haukaba nditsore hanya ngabo wahahe walo hatu ngabo sirala uhatu rajo hao abonge Mwenyezi Mungu jailie nsiyo Mwenyezi Mungu yone sezalizali zijolo kanziro zawati ya misibani ya gouvernement hiyo biidhnillah ta'ala jehele gouvernement ya hatu itiawe population ya komori arma misiba wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa jazakumullahu khairan wa tukufu gamu meoni msamihi mnikali radhi haina mbina zirongo abantu njabenza zirongo we na haina njema na zirongo abantu wo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yansaliti ngamnona okabanu ngami harima hazi wadoho manamo njaka ya harima ide ya uhadisi mina nyileo shabantikana za legarlino hauli ponse nifanye legarilo nifanye baamali ya hangu nikawifanya harima ntika odo nieshiyo ni hunde ile dipela hangu mino wana hangu orile ha amani na usalama shaula wananeza ajiri nazione masuya jana mshiro alitasila leo ikawajib ntekeleze hangu fikra habari jua ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina na abo yarambia ukana hindini haina mndu kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi haina mndu juzisiwa hizo ya ushahidi
yawe hantu harmwe ardhinu rekadu shahidi wangu no wana rekadu shahidi wangu no mrumshe rekadu shahidi wangu no nene familia hangu reka mwana mshwa hangu reka mjomba hangu reka mbaba hangu ko yajo hamba inti hangu ngarjo huzisi wazo ra mwanza akamjanza yode maana na hiya banu wakana baraka na rongwa makalima hamada yanu hau hafadhi nambiye wana mama militeri ukaya maudhu ya hanyu na abo siku ya kiyama heni yaishiale kalima la hangulinu la husiana na ya militeri ikaka jajibu ngamjo mshitako siku ya kiyama haukaya yu haki ya hangu tanki Mungu yakaone biharmu ardhi yinu yani jailian ke mwana mkomori ba kabla ya unijailian ke mwana mumbeni kabla ya unijailian ke mwana mwamahame ebongeye sikamwe hantizani haukanyide mlonele sembe yale ku lautsinza ye Komori nyide mlo nation de hu shauhungamanyisa ye Komori danyi mamiliteri de mana iduskuri yangu leo ya mnyamiliani na haina mrujo parasaide bayinu kaijayone sa militeri kao ye humjua handulumu usukia kiyama bangu ngamjoda na mshtaki oso ni Mungu ekaga muamini okaya vanu ngasi pasaji na haina mrujo uzisiwa za hahe kaudu yazifanya msumlengani wakati hamandu wakati na mlenganiwo biidhnillahi ta'ala garjuhunana hakhairi na salama hanjema ritehe rifurahi biidhnillahi ta'ala wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum Hayat anakauje zimeona anakauje Moiten